نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, tumukbal kami kaniu sinsalam kasilasa. Halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dahin dito masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman atawa karayawan sin pag-iman hakabuhi dahon pahadarat si maha suci maha tinggi. Haruman ini mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiatud namu maun pahadarat sing kamu in ganap sin pangaddian bunga sin pag-iman. Amin masi kita ni wa pangaddian bunga sin pag-iman antara sing guru iwan murid. Inhati niya Hindu sing guru pamurid niya bunga sin pag-iman, dahil nga kalam si maha suci maha tinggi, iwan dahil hadis sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Muna-muna mga kakasing sin Allah ta'ala, mga anak kapo namu atiranan, sabarang sinabutan sin pagwasihat ini, palman si maha suci maha tinggi, walakad karramna bani Adam. Hindu sing guru hamurid niya inayat ini, mahinang siya karayawan sin pag-iman, iwan bunga sin pag-iman. Walakad karramna bani Adam,
Iwan sa bunal tuod parman sin Allahu Ta'ala, piyavidda namu in Adam iwan sin suring sing niya. Piyavidda daing kandasyo. Piyavidda sin Allahu Ta'ala in karayawan dunya. Iwan karayawan na adlaw akhirat in anak po Adam. Daing kandasyo, daing malaikat. Mataud manusia sa labi in taud sin malaikat. In taud sin malaikat, inamuk tao, aw miya makad kaniya ruwa malaikat. In dua malaikat miya makad kaniya, order ding hatuhan. Bukon kawayaan sin tao patao. Sakawa ding hatuhan harap maun kaniya, hangkan nakabidda ina nakapu Adam. Mag-uno kaniya, mag-security. May ta mag-security kaniya, marayawin malaikat patuhan sa lawin dayaw niya. Tulan niyo mga anak po. Unuin dayaw si manusia, nakalawireng harayaw si malaikat. Hika isa. Al-lafzu in manusia makalapal. Magbisaray manusia habahasa sintao. Makapag-English, makapag-Arab, makapag-Malayo. Yan ting kabidda kanila. Hikarwa kaya vidda, si manusia ding akatan pia panjari al-aklu. Aung kanila akal. Hikatu kaya vidda, si manusia ding akatan pia panjari at tamid, aun pagpi. Surayan mga tuan. Nah, dahil nga sabab yanin ayatin ni, piyakay sin tao patao, honorable in tao patao. Natuan, honorable dakaw panagpapanjari kay mo. Yunur mura inda akan kay mo sintuhan. Surayan tuan. Takrimullahi lil insan. Piyabidda sinallahu ta'ala manusia dengan katan papanjari. Nakabidda pa siya rin nga malaikat. Biyadin ng kiyabidda niya rin nga malaikat. Piya sujud sinallahu ta'ala malaikat kaniya. Bukun sujud magibadat. Sujud takrim. Sababin siya marayaw. Mga anak po ay natulop pasunin dayaw ini. Magkarunahan kita ni urayaw rin nga Tuhan. Indayaw rin nga tao, magkarunahan da kita niyo. Sarawa, inpuunan sindayaw karunahan na to day nga Tuhan, sanga ing karayawanan tara na to magkahi. Di ayat ini, walakad karramna bani Adam. Dahil nga sabab yan, ay ikaw sumujud pahinang mangi. Ay mo pa kaya'y nakal mo pahinang mangi.
Ay mo pa kaya yung suara mo pahinang mangi. Ay mo pa kaya yung pagpi mo pamangi pipian kawasal sinallahu ta'ala. Kaya vidda si manusia dengan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Mataod nga, hindi kanganan si malaikat. Kanganan sin Adam, iwan sin anak apo niya. Ay muluunin jantung mo, singan mangi. Ay mo palabti kaindila mo, sin mangi. Ay mo pahiwala, impito ang gautabaran mo, sin mangi. Tumtumain ikaw piyalawi sintuhan. Marayaw yung malaikat sa lawiin dayaw mo patuhan. Hasabab sin ilmu hindo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasi sin Allah ta'ala. In ayat ini Suratul Isra. In sumunod. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Piyawidda na mo. Sila rin nga katan piyapanjari. Insapi, way plane nila. Insapi, way lukupte nila. Insapi, inumunin lanaw. Inumunin bukun lanaw. Intao, pinian sinallahu ta'ala. Mga anak po, mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, pipian kita ni asal sintuhan marayaw. Marayaw aturun, marayaw rungungun, marayaw bisyarahun, marayaw hiwalun, hiwal simpito ang gautabaran. Wahamalnahum fil barri wal bahr. Aun sa sakatan nila harimba, aun sa sakatan nila hataas, aun sa sakatan nila halaud. Uno yan. Ni'matun min ni'amillah. Alam tara anna al-pulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Wala niyo kakiingatan. In pagdaran sin kapal halaud biya malagubud. Bukusan kawasa sintao. Bukusan kawasa kusog si makina. Bini'matillah. Ni'mat yanug hara sin Allahu Ta'ala. Hamakina, hakapal, hapailot niya, ha-engineer niya, iwan hasimasakat kaniya. Wahamalnahum fil barri wal bahr. Aun sa sakatan nila halawd. Aun sa sakatan nila ginlupaan. Aun sa sakatan nila langit, bini'matillah, hasupaya nila, katumtumanin ni'mat yanug hara sin Allahu Ta'ala, di sila manaykod di nga kabayaan sin Tuhan, hawno-hawno na, in kiagaran nila, hataas ka sin langit, hababaw ka sin dagat, haginlupaan ka, in siyakatan nila, bini'matillah. Amo yan mga anak po. Hindi ayat ini. Aula-aula na hamasa na ito ini. In motor, usog babae, maingat na magparakan. Maas, magkaligad na mga sayduk. Wala tiyum-tumin ni'mat. In tiyum-tum sadya, maling katlong ni motor ko. Ni motor ko lang niya, tunga milyon. Nayad to na nagpakarag na pa mga bulit tarak. Ang pangatin niya, isa-isa niya na magparakan. Tumtumatuan ni'matun min ni'amillah. Di yan dumakan bang bukon ni'mat sin Tuhan. Alam tara anna al-pulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Yan mga anak po, inkiawid da dihil kato taning. Ni'mat sa lago-lago dihil amasa na to ini. Nakauna, insasakatan na to diha sa buwangan. Way misan, electric fan. Biya untuan, aircon in makina, aircon in lawon,
irkun ng katantar. Uno yan. Ni'matun minallah. Ni'mat sinallahu ta'ala supaya kau sumanyang magtagipon kaniya. Nasa kalituan na tas sa katanlong na pag-ikan ko rin niya. Duwang gatos ngay mo rin halka. Dahil siya magpatangkis pa ako. Tuan, ay mo kalupahin. In honorable kau. In marayaw kau patuhan. Ay mo lupa sa indayaw mo patuhan. Ay mo ray sablup pa sa indayaw mo papagkahimo. Uno pembeta si mahasut si mahating. Warajaknahum minat tayba. Yanugharaan na mo sila rijiki marayaw. Unin hati sin rijiki, pagkaon, pag-inom, pamadyo-madyo, pakayan, pamaywaing katanyan rijiki. Ayaw mo klima kay mo. Dirihilan kay mo sintuhan, pangasubuhan kawadlaw ka na kana. Inikaw hansam, pangasubuhan ka, yun uming kansam mo. Na mangiusog, pangasuhan day sab, huon. Pia panjarita kaw mangiusog, nakunukaw. Nagwala, kaulong mumayta ako ni mangiusogin sila unhansam. Tatandasan kayo. In maraya usog, tatandasan ka niya. Unuhon na yung pagkahansam niya. Magtadlong siya iwan sing kabudyangan dunhaan. Yung mga usog isa, magtadlong sila iwan si mga kwan doon. Di. Bini'amatillah. Ni'mat sinallahu ta'ala. Warajaknahum minat taybat. Pinian na mo sila si marayaw. Aon pagbaya mo. Dihil sintuhan, agara ing kabayaan sintuhan. Sa babang mo iaga ding kabayaan sintuhan. Akramaka indallah. Ikaw intaw marayaw patuhan. Apabila intaw marayaw na patuhan, marayaw na siya papagkahi. Apabila intaw marayaw patao, bukon siya marayaw patuhan, biada siyahan. Ingatan niyo mga anak kapundihan. Nah. Wa faddalnahum. Tiyalawi na mo sila. Ala kasirin mimman khalaqna tabdila. Pia panjari na mo sila rin akatan pia panjari. Imanok-manok, kinipaghinang niya guys. Uno niya, tuka niya. Ini pagkaon niya si kiniya, 9 tao. Bang siya kumaon, ini pagsungit niya si kiniya. Bangin tao, kumaon siya ni pagsungit niya si kiniya, manok-manok. Buko ko lang tao. Bang ikaw tuan? Biadin. Na bangin tao yaon kimaon, di niya usalunin lima niya, simod niya sa jahikad dunia bihan. Bukunda siya tao, uno siya. Manok-manok. Surayan Tuhan yang kiabidda niya. Wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Surayan. Pialawi na mo sila rin akatan, pia panjari. Wayroon sapi engineer. Bang ikaw tuan, bang aun sapi engineer, mag-school ka wa sapi. Bang ikaw. Bang aun kura engineer, doktor, magpaubat ka madto. Laong mo yung kura, yung doktor haatay. Magpaubat ko madwa kura. Bang ikaw? Ay naringi. Sababin ayat, labi marayaw ko rin ang kataan, pia panjari ni siyo yan. Ano siya? Nabihawon tuan, hawla European to, nag-ipat kura, na inlabing babaiha kura. Wala na inlab tao. Aturayan to. Na. Wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Way cellphone sin sapi. Bang ikaw tuan? Way iPhone sin sapi. Na. Bang aun sapi.
Nag-isuning katan sapi, driver sila simplin, sumakat ka. Pilot sila simplin, sumakat ka. Ikaw to, sumakat ka. Maita, sapi in pilot. Hindi ikaw sumakat. Turayan tuhan. Natumtuma, piyavidda kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sapi. In sapi, manjari mo nangun adobo. Na in sapi, hinangun niya kau adobo. In sapi, kiyaon mo miya makadsing kabayaan sintuhan. Sa kaliin tao kimaw na sapi, di makadsin kabayaan sin Allahu Ta'ala. Hisim marayaw. Tao at tawa sapi. Bang ikaw to, hisim marayaw. Ato na yan. وَفَضَّلْنَاهُمْ piyavidda na mo sila ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Daing hakatan piyapanjari. Murah-murahan mga anak po. Mahinang nato patta marayaw na ayat ini. Sabab kita niyo ninhiwal si Mano siya masarato ini. Biyasin sa kaula-ula yung paghulaan dunya. In kita niyo bangaw ni kasuy-suy kato taniyo na wapat. Inilapal na to, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Isin naglapalhad, tubuhi at wapatay. Bang ikaw tuan, buhi at wapatay. In naglapalhad, tubuhi. Bangin naglapalhad, tupatay, nari manjari kubul. Sa in naglapal, buhi, unin mak na sinlapalhad to. Ayat sad to. Inna lillahi, in kami niring at tuhan, in nagpapanjari kamo isyo. Na pagkakaw ring at tuhan, in nagpapanjari kay mo tuhan, in nagdihil kay mo rijiki tuhan. Kansi nakarun mo. Ay kautuhan imian, bayak-bayak na sintuhan, tay maunibandi. Panginhinang yan kay mo, iban kaniya, nalang mo bayak-bayak niyan. Sumakawa, banginhinangan, tara mo iban sintuhan mo, subay mo agarunin nagdaak kay mo. Na, yarituan, hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw namukusog nagkabtangan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uning kabtangan niya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Mga subo kami kayo. Ingkatan bariman kalasahan sintuhan. Hisyuin labi kalasahan sintuhan ng mga bariman. Hansam, bangkam. Ya Rasulullah, hisyuin nakawidda ha mga bariman. Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan bariman kalasahan sintuhan, innakawidda bariman kalasahan sintuhan, ahsanuhum khuluqa. Amin tao marayon atay niya. Amin tao marayawin suara niya. Amin tao marayawin hiwal simpito ang gautabaran niya. Piyag ang gautaan niya in pag-iman. Pag-ubos, marayaw addat siya patuhan, iban papagkahili. Amo yan, in nakawidda. May tabihatin siyang bagsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab aun iban taniw naghula di hadunya. Mataod din kato taniw. Hinda siyo yan, Yahudi iban, tinasara. Dahil biyaitaan kita niyo sin Allahu Ta'ala, Yahudi iban nasara yan. Di sila humundong sa hingga makad kamu kanila.
Dahil nga sabab yan, di kita niyo pasupuhon sinaddat nila. Di kita niyo paibukon sinaddat nila. Di kita niyo paibukon sin karayawan nila. Way kaibukan doon kanila. How ning kaibukan, amo na imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga makaibukan, amo na imbiyayta diha ayat tidi. La tashabbahu billahuda wan nasara. Ay kamu simingu da Yahudi wan nasara. Imbudyang nila way nga may adat, may kaning kalilingkat babae. Bang ikaw tuan, mabaya pa magbadyo at tawari na. Inhalawm sinatay nila imarayaw at turun way badyo. Dahil Muslim mo kunbiat sa pagkita nila bihan. Inhihinglaw, maigin hinglaw. Iniulapay, maigin ulapay. Ini, bang sima, impag-usal na to, mga anak ka po, nagsisibit si nganin dunya masa na to yun. Inula milikan, narihalaw min. Dupunan, sadya si bata-bata bihaon, kaingatan nila na. Na, ay kamu simingu da Yahudi wan Nasara, inaddat nila mangi. Inakida nila mangi. Ingkabtangan nila mangi. Unin dalil niya. Firman sin Allah Ta'ala. Innamal musyrikuna najasun. In sabarang sinagsakuto patuhan. Wala nagtuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsakuto sila. Nagkupur sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lumi-lumi sila pa patuhan. Na Tuhan. Pang natudi parayaw na masa na to ini. In sila yan nanawag-tawag. Ad-dawlatul ibahiyah. Suwain kataan, naghula diha dunya ini. Wayroon mangi, manjari kataan. Di ka manjariin yan, uy, pagtamong ko, ba't biya mangilu pa muri? Uno-uno na yung kabayaan sin tao. Maba siya nagbabadyo okay ra. Maba siya way badyo okay ra. In kita ni uri. In hayop nagbabadyo. Bang ikaw tuan? Iro, tiyatabunan nin aurat niya. Sapi. Bang ikaw tuan? Nabiha, unhaula milikan. Biabadyoan in kuting. Biabadyoan in iro. Intag iro, iwan tag kuting, tagabadyo. Di kuno yan tuan. Na, kuno pendiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa. Pangasubo hikarwa. Ayyul mu'minina akyas. Mga subo kami ya Rasulullah. Hisim bariman barakal. Hisim bariman marayaw akal patuhan. Di kuno yan. Injawab sin Nabi tu. In bariman marayawin akal niya. Aksaruhum jikra. Amuin tao, matao din panumtum niya patuhan. Magkaunahan kita ni Hamasa na to ini matao din jikir. Patao rin jikir mo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na ngayon Nabi Allah Musa patuhan ilmu, tartanto ka niya, inhindo sintuan unura. La ilaha illallah. Ayaw sadya kaw simingod si mga kaiwanan yan. Di manjari pindahunin lapal. Hikarwa pataurain panasbi mo. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Busi, tiyataw kay mahadlaw ka na ka. Kaya baita sinjunjungan alayhi salatu wassalam.
Biyayta si Nabi Allah Ibrahim, pahinangan lang na umat. Surayan to. Hikatu tasbihan, zikiran, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kagunahan na to ama sa natin. Amuan ng mga tao, marayawin akal nila patuhan. Hikarwa, aksyaruhum lil mauti istidada. Nagsasadya sila sin sa taod-taod sadyahon lutuon pakubul. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, juru kuburakum. Pagbisita niyo yung kubul niyo. Uy, way pa kau miyamatay, bisitaw ng kubul. Misan yung miyamatay, pagbisitaw sin tao. Kubul sin kampong nila yaon. Tuwan na sinuno. Di paglanuan. Makainu-inu. Yung pangubulan si Muslim, di paglanuan. Na, pagbisitahan niyo yung pangubulan kaniyo, inagin si mga sahabat sin Rasul, kay panaduro kubur. Simbuhi pa kita. Biya din kagi mamisita sin kubul ta sin buhi pa kita. Yung kihatian ta bisitaw ning kubul, amin tao, miyatay na. Bisitahan niyo sin pangatayan niyo. Bisitahan niyo sin taod, sin dahon niyo mapatay. Natuhanin tiya talit sin tao bihawon, hubud dunya. Kuno ba lang na ukabunin is masambuangan. Di na ako lang na muwi pabunggaw. Di na ako muwi pabasilan. Di na ako muwi pa Manila. At awan niya to basilan marina. Bang ikaw ang kulmiya rin nagkawian. Ano nga sabi yun na misan iukam? Piyataod niya, yung pagsadya niya sing kamatay. May tayad tumukon kabuhi. Sabab yung pagsadya sing kabuhi, kasadyahan sin amain anak. Kasadyahan sin anak himaas. Ampeng kamatay, suwain tiap-tiap, siyulakan, magsadya. Okay na tuan? Ini katu inta ubar akal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila aun tugon na iban sintuhan niya, siya'y makauna. Siya'y makauna rin sintuhan niya. Naunin tugon ta iban sintuhan. Katan ibadah. Aula-aula na hasabahayan. Bang ikaw tuan? Bang biyayta in sambahayang Maghrib, lisag lima, miyad to ko lisag walo. Hisun lead. Ayan tuan. Bangkaw piyais ko in time ni ulisag walo, miyad to ka ulisag siyam. Unin lead. Ayan tuan. Yan. Amad ti mga tao, marayawin akal nila, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, sumunod ayat. Ayat suratul A'raf. Hindu singguru pamurid. Walakad jara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins. In ayat tirihat na kauna, positive. In ayat ini negative. Biyayta indayaw sin anak kapu Adam. Da hindi hayat ini biyayta ni. Murah-murahan di kita ni humarayaw. Walakad jara'na li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Parman sinallahu ta'ala. Salik karwa. Walakad karramna. Walakad jara'na. Sabunal-bunal tuod. Nagpapanjari kami manusia sa taud-taud. Manusia, iban bang sajin. Unuhun yan. Li jahannam.
In sa taod-taod manusia, iwan sa taod-taod bang samdin, harap nila pa pinal ka jahannam. Uy, may yan. In sabab niya, lahum kulubun la yafqahuna biha. Aun dihi sinallahu ta'ala kanila, wala nila piyakay pamarayaw, sa piyakay nila paulo. Lahum kulub. Piyapanjarihan sila sintuan atay. La yafqahuna biha. Wala nila piyakay imingat magtuhan. Wala nila ingat piyakay kabayaan sintuhan. Nabugto impasugpatan nila patuhan hasabab sinatay. La yafqahun. Di sila imingat sing kabayaan sintuhan. Aturayan tuan. Hikarua. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Piyapanjarihan namo sila mata. Nikmat sa lagu-lagu tuan, yung mata. Bang ikaw tuan, bang kuno hambok day mata ta. Bang ikaw marew lupa. Na bang kuno uway mata ta. Dahil nga sabab yan, nikmat yung mata. Piyapanjarihan na mo sila mata. In matayan nikmat. Piyakay nila pukon pa nikmat. Iyat imatud sila pamangi. Wala sila imatud pauno. Pamarayaw. Suko sinapinal ka dyan. Ikatu. Walahum ajanun la yasma'una biha. Piyapanjarihan na mo sila tainga. Matub. Ikaw tuanin tayo nga mo, kabag at tawa kabig. Kabig, iwan kabag, timot na kato. Wayroon tayo nga sintaw tayo nga kabaw. Wayroon tayo nga sintaw tayo nga sati. Sabi ha, unabuslot nin tayo nga sintao. Biubuslutan tayo nga sin babae. Biubuslutan tayo nga sin usog. Buslutan tayo nga sin babae upat. Buslutan sin usog unum. Bang ikaw to, namin panaiwan nyo, aun usog nagtitiok sin tenga. Aun na taway. Wihaon tuan, sambil ilong, tiukon. Sambil hikad simod, astagfirullah alasya. Nah. Uno yan imbiyata sin Allah Ta'ala, yanong haraan na mo sila nikmat. Pangdungog, di dumungog si marayaw sa indiungog. Pamangi. Into na sabot, atay, pagdungog, iwan pangita, amo yan impalsugpatan hantara na iwan sintuhan, amo yan inipagkakawa na to, simarayaw, iwan nikmat, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Apabilay ng bukding hatao yaon, apabilay ng bukding hatu yaon, kimangi, unimbeta sintuhan. Ulaika kal-an'am. Mabiya na sila yan, hayop. Balhum adal. At walawi pa sila ring hayop. Wayroon siya piadik. Ang kulakan yun na siya piadik. Aon siya piakan yun magsyabo. Bang ikaw, aon? Way. Naon na tao. Nakarungog na kaw aon tao adik. Adlaw-adlaw yung pagsagdaw. Siya saggawin usog, siya saggawin babae, siya saggawin maas, siya saggawin beauty, siya tagtirullah. Na nakasakop na kauiro, laong nen iro yaon, adik. Di saan tuan kapag hulaan. Ato rayan. Kal-an'am, mabiya sila hayop. Labi pa rin hayop. Dungungan niyo mga anak ka po. Paman sinallahu ta'ala. Wattaba hawa. Intao yagad nin napso niya. Yagad nin kabayaan niya. Di niya araw nin kabayaan sintuhan. Kamasalil qalb. Mabiya siya iro. Tuhan. Yugila sinallahu ta'ala.
Intao agaron ning napso niya, agaron ning syahwat niya, di siya maun paundang-undang kabayaan sintuhan, awla-awla na yung jaman ini. Kama salil kalb, mabiya siya iru, nga sing kalb, iru. In iru, kaya kansukan luluputin dila. Kaya hapdi, luluputin dila. May tayad to kaya kansukan luluput din nila. Kaya hapdi luluput din nila. Sabab kulangin oxygen niya. Inta uri makada kabayaan sintuhan. Mataod sin luluput din nila. Kaya kansukan luluput dahil bang ikaw tuhan? Yadto. Tiwila nabiya siya iro. Hikarwa ayat. Hasuratul Jum'ah. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Mga tao, pagkakahakaran nila yung kitab Taurat, kitab Injil, sa din nila akaron, mabiya sila isabuno. Himar, dungki. Mga basa katuunin dungki. Dungki na, aw namok bata-bata, kung ba sablang napatuan dungki, dangki. Kaya na lang, kuya, sali din tingong. Dungki, bansin dangki. Na, mabiya sila himar, magdasad jasin, darahan sintag himar kaniya, way siya nakahampit dayaw. Ito na yan tuan. Ini katu, aminin sangi-ngi. Paman sinallahu ta'ala. Innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal adlamu, rijsum min amalis syaitan. In pag-inom alak, hinang sin syaitan. In tao nagmaksiyat pa Allah Ta'ala, uno-uno na maksiyat, awla-awla maksiyat pag-inom alak, syaitan. Pula-pula mo yung buktaw, upat kisbin. Upat kisbin, pilang tao? Tao siya, saan na iban niya. Amalu syaitan, hinang na sinuno. Bang siya wala ibanan sin syaitan. Biya din yung kaubos na upaskis. Hambuk pundador, kayo pa isab. May tak day numun. Tao siya, oo, saan na nakaiwan kaniya uno. Siya bu. Aturayan tuan. Na. Nauna yung kabayaan kato sin syaitan. Ayuki abaynakumul adawata wal bagda. Yung kabayaan sin syaitan, nagbabanta kita niyo, naglilingog kita niyo, nagpupukpuk kita niyo, nagbibinasa kita niyo. Nauna yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yad'u ila daris salam. Nanawag-tawag pasurun kita niyo papakaradyaan way lingog. Nauno rin pakaradyaan way lingog, amo nain tumayma kita niyo sindaing ha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, amad to mga anak po, ulaika kal-an'am, mabiya sila hayop, balhum adan, labi pa, unin haulian sinayat, ulaika humul ghafilun. In sila yan, hangkan sila nabihan, piyahil-pahil nila indeng hatuhan, in konsentritan nila, napso nila, iban sin sahawat nila, iban sin kaya na naman nila. Kaya napusan, mga anak po, di ko kiyaro na kamuyan. Inarag ko yun, nagharong ng kaiwanan. Kabtangan sinamuok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kabtangan ini kaya niyarareng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa amo ini pagbutasan na tudumin. Awla-awla na
Yung mga anak po na mo, hatiranan sin, ini, ay kumini, iwan sinamuin, yari nagkikita kamo, Qala Qatadah radhiyallahu anhu, Ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, mawa kakamubaitaan, sin sakit, iwan sin ubat. Ngayon masa na ito ini, mabuka yung doktora pasyente, mabuka din pasyente hauno, mabuka suabon. Ikaw tuan na suab ka. Uy bihan. Bang sayon, subay yung doktor, makuyag bang uno. Inakaw na, intaw na sa sakit, bang niya kakita ng doktor, yaw law na yung makapauli ka ako. Imbihaon, piriglo ako lang na hinangon kuhan. Ano ba yung sakit yan? Nabihaon biya suong kabakan na yung uwat, piriglo magkakaun tao. In ubat day nga Tuhan, in sakit day nga Tuhan. Sin sakit ka tukatantan day didtura. Sakit sa jakya na naman masakit in liaran ubat. In sakit bukon masakit sinamod tin sa taud-taud sakit. Wala in tao naglagsin ubat. Sabab di ka na naman sin tao masakit. Na, mawa kamubaitaan bang uno in sakit niyo, iwan uno in ubat niyo. Nahu, bala. Amma daukum al-ma'asi. Ada po in sakit, katan sin hinang maksiat sakit. Imatod ko pamangi sakit, kaya na naman mo masakit. Uy, kaya sarapan pinta. Misara ka pamangi sakit. Di mungog ko pamangi sakit. Katan sin mangi sakit. Naunin ubat sin sakit yan. Ikaw im magdiagnose simbaran mo. Sabab ikaw im makaingat, unin dosa mo na hinang mo patuhan, unin dosa mo na hinang mo pauno. Sa pagkahi. Unin ubat yan? Duwara. Al-istighfar. Pangayo kaampunan po. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Inna binatu, junjungan alayhi salatu wassalam, yampun na sintuanin dosa niya nakauniwan nakahuli, makapila siya maglapal. Nambuk riwaya makapituan. Inambuk ikarwa riwaya makahangga to. Neng kita no nakapilara. Nakaway. Ini karwa at-taubatu sadika. In taubatu sadika, tug na kauto. In pagtawbat bunal, sumanggop kau patuhan. Bukon Tuhan in pasanggupon. Di na mo nakakauso ng ibadat ini. Nag-ibadat kami sinadlaw. Nag-ibadat sindum. Amo yan yung pagpapandiarahin ka ito mag-ibadat. Bang ikaw Tuhan? Ay ikaw to di miyan. Long muri ko nakakausan. Sa utuhan na mo, awang pahiraak mo ka mo. Bihanin pa mong si mga sila nakauda. May ta, maba sila tungbas de nga Tuhan. Di sila mabaya tungbas de nga uno. De nga tao. Na. At taubatu sadika, amin pagtaubat sa bunal. Sumanggup ko patuhan, hindi na ko mag-isab-isab. Amad tinubat. Impagpauli, amma shifaukum, adapon inhikauli, wanurakum, iban hikasahaya kaniyo. Duwara. At-tamassuk bil Quran was sunnah. Pamaugbog ang Quran. Iban pamaugbog hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biadiin. I'tikadan labay ring i'tikad. Kaulan labay ring ha suara. Fi'lan labay ring ha paganggautaan. Na mura-murahan mga anak kapo na mo hatiranan iban siya barang sin. Ini abutan sin pagpamahalayak ini na insyaallah subhanahu wa ta'ala miabot nin waktu na to salam duaan na mo ang mga anak po amin masub sumaud
sin pengajian dengan kalam sin Allah Ta'ala iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patubtubun namu didtu murah-murahan bang mayan kita ni halam rahmat iwan hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal makbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salam doa namu mga nagdurungog aula-aula na hakaput suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.